ngifisa umuntu athathe inhliziyo yakhe noma ibisibhadula ngendlela okwenzeka ngayo omunye sefisa nokushiya kodwa ngimema egameni likaJesu Kristu ophilayo ukuthi sihlanganyele kwenkonzo sisonke wonke umuntu inhliziyo yakhe athi Nkosi ngifisa inhliziyo yami ibe nawe uzokhuluma kwenhliziyo yakho ngokuzwile Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi lona ngingaphambili ngokulindiwe ntuli wakhona khona la imuntu kodwa ngihlala emhlabeni ngapha awushona ngakwa-Grace naseBladriver usekhaya lapha engihlala khona ngikhonza entabeni yendlu kaJehova yakhonelelwa njengoba ngilapha nje ngisekhaya lapha engikhonza khona bangileke zinohlelo nje lapho olufishane elifisa ukuthi sibambisane lona sonke sibe kulolu hlelo njengamanje sizongenisweni sidumise bese emva kwalokho siyakhulekani sonke bangcwele simeme uNkulunkulu uthabe phakathi kwethu. Ngizoza ukukhuluma kwakho, ngizoza ukusho kwezindaba.
nomusa esikhathini eside ngabe ngithi ngiyakholwa, ngabe ngithi ngiyakhonza, ngabe ngithi ngiyasonta, kodwa ngingazi ukuthi kuyini engenza. Ngelinye uNkulunkulu wangibekela endleleni ebudaleni bami ngahlangana nezwi. Ngibonga kakhulu uMkhoza okuyena obelokhu njalo endleleni wayengumfundisi wami nasenkonzweni sasibuye, kodwa ngelinye ilanga ngibona ukuthi ukuhamba kwami nale nkonzo enguyo asihambi kahle. Waphuma kwathi sephumile wathi akamshiya ngilaphaya noma ngilula ishwapha wazonaka esenginangenza ukuthi mina ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyakhetha enhliziyweni usuku nosuku ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu angenze ngihambe ngiphile ubungcwele phambi kaNkulunkulu, ngoba kuyilokho engikwenzelelayo. Anginangithobe okutheni phambi kaNkulunkulu, kodwa nje inhliziyo yami iyamthanda uNkulunkulu, phela wami uyathokoza ngoNkulunkulu, phela wami uyamdumisa usuku nosuku. uNkulunkulu yikho konke, ukho konke empilweni yami. Angikubonanga ofana naye, angikubonanga nongalungisayo endleleni yami, angibelelele ngihambe ngendlela ngihamba ngithi ngiyazi. Kodwa ngelinye ilanga uMkhoza sengandile ngangena ekhaya lezwi ngezwi indaba enkulu ezisabekayo, ngezwi indaba enkulu ejulileyo. Bangcwele mase ngiyakhetha uthi umhlabeni ukhethe kahle emzalwane ukhetha uNkulunkulu. Ngakhetha umhlaba endaweni kaJesu njengoba ngoba ngihamba ngikholwa ngikwenza konke kukuhle konke, kodwa lena uNkulunkulu ayisiza impilo yami. Ngathi sengikhethile, ngakhetha kahle, ngakhetha kwasentabeni, ngakhetha kwasekhaya lezwi. Ngenza kwethu izinto ey'laphaya, izinto ey'lapha ekhaya lezwi. Usuku nosuku wami uyamangala, inhliziyo yami iyathobeka ukuthi uNkulunkulu kazi wami afike nami ngise-fresh ngingakatholi abantwana, ngoba mhlawumbe nangibamba elivangeli ngibambisise ngingangisahlehlela emuva. Kodwa namhlanje angisolele kwenza kwethu kunye engikuqondileyo ngiphelele emgomeni wobizo lami, kunye engifisayo ukuhlala nje ngasimakade iy'nsuku zami zokuphila zonke. Nkosi uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi, sinenkonzo yokulandelela phakathi, inkonzo yobufakazi, inkonzo yokwamukela. Sizocela uMkhoza aze senzela inkonzo yokwamukela yalolu suku.